de consolación entre Carmelitas Pedruna e Caixa Rural Galega Ensino. Imos proceder á presentación dos equipos. Por Carmelitas Pedruna, con número 6, María Viso. 7, Marta González. 8, Elvira Gulín. 9, María Cid. 10, Sara Pascual. 11, Aroa Muñoz. 12, Paula López. 13, Ana María González. Adestrador, Suso Garrido. Axudante, Juan Antonio Rodríguez. Por parte de Caixa Rural Galega Ensino, con número 4, Noa Expósito. 8, Judith Ferreiros. 14, Xiana González. 24, Elena Balín. 33, Laura López. 34, Andrea Jul. 35, Ana Prouzo. 42, Uxía Carreira. E 45, Yana Botana. Adestrador, Marcos López. Axudante, Cristina Vázquez. Dirixen o partido os árbitros do Colexio Galego, Beba Piñeiro e Laura Piñeiro. Sorte aos contendentes e boa tarde a todos.
Cope.